Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Siga mo ti lumabas pare Brent. Sa dinong iti nagapam. Napanak man na meeting parts. Naglaing gayam ni Joanna nga anak yu ah. Isuti tapuan iti klase da. Uwan mo nga men pare. Imala ka niya. Ay, kasta? Katuan mo. Panak na imala ka ni nanang na. Siya ti imalaan na pare. Malawanan pare. Kasta pare Brent. Agpatuloy akon pare ha. Aguruuray nga minin ni bakit igibalay. At dapay nga min papanan minton madamdama. Alang harada. Agan anad ka, parts. Agistoryatan to inton maminsan. Inton sa anak abisi. Tapuan ka naman ni Joanna nga anak ta, Selma. Wala kay. Talaga ngay malat ti anak ta kanya. Nalaing. Anya? Kita ba grado na? Iso ta naka-envelope, lakay. Aya. Ay nawawa. Nagnganga tumati grado na. Wala, ta ipapati na mutpiman ti agadal. Sa bale talaga. No naggapo ka iti puli, dagiti nalalaingan niya. Kaslad ta kayat mo asawa na. Ay, kwa, awan bakit? Siga kitibit. Sensitive ka launay. Congratulations, Joanna, anak ko. Agyaman naklaunay, tatang. Talaga nga'y malaka kanya ka nalaing ah. Anya? Unmet, nalaingak idi. Iso nalaing kamet. Imala kada kayo kaninanang, tatang. Wan, tiki nalaing mo. Siyak, ti malaam. Naa, kayat ka diya sa wanday tang awan am-am mo ni nanang, tatang? Saan madakas ta, anak ko? Ang ingkatuman pumasyar iti ayan dalulam. Naurnong ti medal ko ijay. Kita taw, anak ko. Anya manan ta imala. Imala asasawam kita si Kalando. Ay, kwa, anda ka gayam dita bakit? Apay, nagpartak ka ba tanapan gimatangan? Umayak man pa'y maki-standby dito'y mare. Kaslad damo gimmura ang Maricel ma. Awan matkit di, Mari Cora. Ay di kan aglibak mare. Madlaw matkat di tarupam. Anya nga minday jay aya. Awan, Mare. Imagamkit din, tadumngagak. Di ka madanagan tawan nila kay ko dito'y balay. Ay na, kasanumat ngamin, Mare. Masaksak na kun iti ibagbaga ni Lando. Kun ka ada talaga makagapo. Anya timbaga na aya. Iso kano ti imalaan ti anak mi, tanalaing kano ka ngarud idi. Imala ka na kayo adwa, mare. Apay kitian ni tatang nalaeng nga, iti imalaan na. Sa anak ngamin piman analaing, idi agad adal tayo pay laeng, Mare. Ay agsardeng ka man, mare. Nalaing ka mat. Natal na ka laeng ngamin. Ato inting pagatang nyo agatas kanyak, nanay. Pudno ka day, tinadamag ka Lando, anak ka. Makapadanag kayo, met. Apay, anya nadamag yo? Tapuan ka numot ti apo ko kunati ka aruba, may. Ay, una nang. Tapuan. Talaga nga imala kanya. Anya nga imalamot kan kasasawom si Kalando. Apay nalipatan yon, nalaingak iday. Ay agsardeng ka man si Kalando. Top 3 ka idean niya, saan atapuan. Ninanang mo. Di yung man naawatan ng tikayat ko asawin. Ay katpudno ma, top 3 ka ide anak ka. Unan. Kontra yung tumod na tao. Ay, si kakit di mo tanak ka.
Masino ti mawag landaw. Ti man maestra ti apo ko yo. Ay nawaw, apay ka naw. Ay, nakipinungot ka nung arod ti apo ko yo iti pagadalan. Anya? Nakababayin ti sumango iti pagadalan no kastoy. Ay, ada siguro makagapaw. Amok ti ugali ni Joanna. Saan a makipinungot dayjay no awan ti makagapaw? Ay, imbis nga kapiyak, awanag. Ay katano sama. Tinapatag kat awan dakas anapasamak iti apo kaw, anak kaw. Ala, agawam ti magna, Joanna. Kagura dak ka di, tatang. Asino tinangibagakan ka makipinungot ka ngay? Kasano, ket boli mat ngamin day dya ka eskwela, tatang. Sa maysa, isoda mat tinangirugi. Ay, uray Sana rumbang anak ipinungot ka. Kababay ni di pagadalan nyo. Saan nga rog asyak tinagirugi, tatang? Jack amo, ngam ni nanang munsa mo tinangalam iti kastang ugalim. Tairaman nyo pa yun ni nanang. Dumagasak pa iti ayan danti biring, tatang. Adala ang mapan ko alaan. Ay nawaw, apayan lando. Nangibabay ti anak mo. Anyat na pasama ko nak. Adda ka di kalukwan nga inaramid ti anak ta. Kano nakipinungot iti pagadalan. Anya ka no ti makagapo. Huh? Jack amo kang kuana. Ay kat kinasaritam kumaan na saya at amangan no pinagsasawam manin ngamin. Anya ko mati maramida ka nalpasay. Sikan sama tinangalaan na iti kasjay nga ugali na. Tasyak pa'y ti pabasulam ita. Unatawan mo ti ugali ka kasta. Iso asigurado asikati imalaan na bakit. Ay, uray masumang po, takasaritam tuman. Pudno ka di tinaibaga ni tatang mo, Joanna, anak ko. Nakipinungot ka kano iti pagadalan. Uwan, nanang. Apay mo takas na, anak ko. No sa anak-anak ipinungot, di siyak mati kakaasi, nanang. Isuda mati mo na anang ipungot kanya. Pinagtutulungan da, bimalisak lang. Nagpulong kalat ta kuman iti maestram. Saan nga minanaawatan ni tatang tinbaga itay ti maestrak, nanang? Kasano, agong ungot nga imay. Impagarup na siguro asyak tinangirugi, nanang. Di na amo abit ti maaklaang iti buli akakaeskwilaak. No maminsan, di mulatan patulan dagiti buli akaeskwelaam. Narigat, no si kati mapadaksan anak ko. Uwan, nanang. Saanan ama ulit? Rumbang lang anak ko. Narigat ngamin no at damadangram anak ko. Amom ti kasasaad tayo. Saan ka numit gayam ani Joanna tinangirugi iti apa iti pagadalan lakay? Unang dakas latta tinakipinungot. Anya nga iti panunutan dagiti maestra iti kasta ngay naramid na. Amukmat, ng pagtinulungan ta kumaabagbagaan, tapno dinan ulitan lakay. Sa anak matakas tayo di kahit. No kastoy nga adda parikot, ibagam nga imala ti anak ta kanyak. Ngem idi iso ti tapuan, nalastog ka amang ibaga asika ti imalaan na. Pudno mait, bagbagam kiti ti anak mo. Siyak pa yung tagbay ni pagadalan itay. Ay katjak amukan ka lando, talaga asaan ka ang maawatan. Panawang kan. Sa dino ti papanam? Inak ijay ni kumpare, inak agpangin. May kamat katrabihin pari lando. Masurunak ije balay. Anyat na pasama kaya. Nakipinungot nga ro dyan ako ije pagadalan da pare. Aywan, naistorya anak ko. Ang basol ka nung mati ka eskwilaan da, buli. Saan ati anak mo tinangirugi pare? Wala ngam nukas jay, di na kuman pinatulan. Nagipulong latta kuman, kadagiti maestra. Sa bagay jak man na mo pare. Dahita siguro nga ugali na, kat inala na, iti inana. Anya? Si kakit di pare. Iti nagtapuan ti anak mo. Unang may malakan ka. Itatanak apa. Ibagam nga imala. Kani kumare. Kahit pudno may pare. Nalipatam samat kami nagiti kalukuan tayo iti.
Nalipatam ka din, diya ka eskwelahan tayo at dinanog-danog mo. Iti kinaado tinasayat nga ugali ang mabalin ang matawid na kaninanang na. Diya pala dakas mo't nga rami tinaala na. Ay nawaw, di kag pabasol mo't si kalandaw. Asino nga ruti pabasulak ngay nanang? Kat talaga mo't nga imala kaninanang na. Saan man ang nasaya ati kasta anak ko? No nasaya ati aramid ni Joanna, ibagam nga imalakan ka. Ngam no kasta nga adda pagkamalyan na, ibagam nga imalakin ni nanang na. Kat pudno mo't. Asino nga ti daduma mapapasol? Alaman? Imbes sa pabasulom ni bakit mau, pag tinulungan nyo kit di abagbagaan ti anak yaw. Dakas mo't piman, numapan mo ibagbaga, ngay nala na ti dakas nga ugali na kininanang na. Ay nawaw. Nalipatam sa mo't dagiti nagkamalyam mo't idiubing ka anak ko. Kat no dinanog mo mo't ti ka eskwela am iday. Ah. Talagang aglablabesan day taalan dumare. Agasam ngay dayta, mapan na ibagbaga. Hay, nang siguro ati panagkita na kada tao. Tunggal adda pagkamalyan ti anak mi. Kanayon na nga ibaga nga imalakanyak. Hay, diyakamon mare. Ubing pa'y ngamin dagiti anak tayo, mare. Normal laang nga agkamalida. Katkas naganak, bagbagaan tayo kumayda. Saan aday ta imala ka kaninanang mau, imala ka kanitatang mau. Dahi takit din, ti mapantayo ibagbaga. Ay, day nangarod mare. Nudad duma, masaksak tanak mateng. Sana balin, mare. At danto siguro pag nakman nila kay mo. Agrobwat ako, nanang. Tibilin ko kan ka, Joanna anak ko. Di ka man makiapay iti pagadalan. Uwan, nanang. Sigurado nga ibagamanin ni tatang mo nga imala ka kanya. No adda manen aramidam akalukwan. Pasensya ka, nanang. Saanan ang maulit? No kasta nga adda parikot. Agpulong ka iti maestrayo, wan? Uwan, nanang. Sige, mapana kon tapno sa anak amala daw. Sige anak ko, agan-anad ka. Agdiretso ka nga agawid, no madismiss kayo, ha? Adakon bakit? Napan ka din dyan anak tayo dyan pagkatalan. Awan na makitak dito'y balay. Nay, mangmangagnak, bakit? Itay pa'y asao dito yung di ka sumungbat. Di mo ka di makita abisi ah. Aging ka kadita kat kagura na. Asino mo't ti saan amasaktan itikas di amapan mo ibagbaga? Sorry na bakit? Kastala ka na yun nun. Agsuri ka. Inton kwan, ulitin man nun. Sana na maulit bakit? Talaga asaanon, landaw. Talaga ka di adinak mapakawan bakit? Hay, aglisi ka man pa'y itidalan ko. Di mo ka di makita nga ado ti aramidak, ha? Diyan ka mo ti aramidak pare Brent. Sikan tumat ngamin pare. Di lalaw-lawatan. Nasaktan mo't ani bakit mo? Ay, anya nga ti aramidak ta mapakawanak ni bakit? Nagbalbaliw ka na. Saan na ita? Imala. Isukat isang kay bagamon. Nung siya kati pang ibaganda iti kasta, pare. Apay, mayat nga tatirik nam, no ibagamot ni bakit mo dayta? Masakta anak mo da, siyempre. Ala, ano usam nga aywan ni bakit mo, pare? Kaya tinton maminsan, no da nagkamalyan dagiti ubeng, ano usam tayo bagbagaan? Dumngag da kita, basta ibaga tayo iti nasayaan. Ay na wow! Nagbanglumat ng tilot-lotom amasida, tatang. Wen, siyak tinagluto, ta nabannog sa mo ni nanang mo. Ay, mangirwar ka mang hiditi plato, ta mangantayon anak ko. Wan, tatang! Umay ka, nanang! Mangantayon! Umuna kayon, sa anak pa'y amagising. Umay ka kidin tagigidan tayo bakit? Umuna kayo kung nalang arudol. Ay, umuna kalata ng mga anak ko. Agidan kami to iti inam inton madamdama. Ano sa mga aywan tatang?
Si kantumat nga men. Talagang anusak ka, anak ko. Diyak kaya't ang maturog man na ni Jesalas. Ay nawaw! Normal laang nga agbidot dagiti ubing. Katkas inakan ama, di tay ag pinabasol. Pagtulungan nyo kiti abagbagaan. Tapno maisuro da iti husto adalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.